bid samen almachtig en alomtegenwoordige Vader, Heer ons kanten, om uw werk voor te zetten. Zie alles wat gedaan gaan worden in de mooie naam van ons koning en zaligmaker Jezus Christus. Zie onze predikers, elke dag van steeds goed steeds hebben, Heer van de Heer. Ook onze predikant, Heer, zie elke verstand, Heer. Ons praises goes up, Jezus.
Shout for joy to the Lord. On earth worship the Lord with gladness, and come before Him with joyful songs. Know that the God is good. He is the one who made us. We are His people. We are the sheep of His pastures. Enter His gate with thanksgiving and His court with praise. Give thanks to Him, praise Him, for the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Praise the Yahweh. Amen. Praise the Yahweh. Amen. On zal nog die service liggen. Bij Afrikaans gezangboek gezang 2. En onze brethren. Amen.
The Afrikaans Gesangboek, Die Leertaal Afrikaans. Gesang 167. 167. As se fila seu, As daardie die klaar is, recopem me Modise, dan gaan we de muziek abia no serviço na Cachaça. om die werkloos met de woorden van de week op te maken. 167, na Jeremy Ford BE.
medicamente ganz
At this moment, we'll ask Mother Jennifer to come and light the candle for us. Auntie Jennifer even. Ako pala sa dinatang po ni Sisila. Claudia, Claudia, Claudia. Oh
cette assemblée. Praise the Lord. Praise the Lord. May the Lord sing in. May the good Lord bless you all. Een goed allemaal. De prikas van God. Voor de bezoekers. Voor de mensen van Bronville. Praise the Lord. Amen. Een goed hier. Kijk eens met die laatste pasmes met jij. Maar moet je ons alite. Moet je ons alite. Imba habi kalapa sika ena. Rita bona manse arroz. Ons kry onze woorde. Evangelie Yahamareka. En die evangelie Markus. Chapter 15. Hoofstuk 15. Rita bala verse 16. Ons lees dit vers 16 to 20. tot 20. I don't want to waste much time Ek wil nie baie tyd in beslag neem nie. because the preachers are burning inside. They want to give you the message of 2026. So when you live here, you must be full. And you will find the purpose Amen. for 2026. Amen. My job is just short. You will try who fella who Mutimu Abelino. Hallelujah, Hataba, Yahor. I will bring the Fukula Mutimulari. Can we read it in Sesotho as well? Ke kope e mongwe ya tshwereng Bible ya Sesotho a re balele yone ka Sesotho. Niyandi Suzi? Anyone a re balele ka Bible ya Sesotho?
kgedi ke ya mareka kgaolo re somele metsi mehlano le manane somele metsi tsheletseng re lo fella go ya mashome a mabedi a re ifumane ga mmogo e ba leya ka tsela e bahlabani ba mo isa lebaleng ke gore lekgotla le legolo mme ba bokella sehlopha sohle ba mo apesa kobo ya purapera ba loga mofapatlhogo wa meutlwa ba mo rwesa gona hloogo mme ba qala go mo dumedisa ba re dumela morena wa bajuda ba mmata tlhogo ka lekala ba mo tshela ka mathe ba wa ka mangwele ba mo kgumamela itse gobane ba mo some ba mo hlobodisa kobo ya purapera ba mo apesa diaparo tsa gae mme ba ya le ena go mothagisi le ke lentswe la morena tlebe se tla re go ba lokileng e tla ebe phomolo go batho ba kgatlhetseng ka keresete morena. May the good Lord bless the reading of His word. Daarbij Afrikaans Gesangboeken, hymn 215. Amen. Gemeente kan sit. Kom ons bid saam. Boa Morena.
Brat Jere. Your mense lesbian. Thetha Nkosi. Nali Nkosi ibandla lakho. Lithobele umoya wobungcwele. Thetha Nkosi. Thetha Nkosi. Kristu Yesu Nkosi. Amen. Re kopana tsatsing la gompieno go tla go rewinda ditiragalo Om terug te gaan op die gebeure tse ileng di a etsahala sefapanong. wat gebeur het op die feest. Empa ditaba tsena ha di simolle mona. Maar hierdie sake begin nie hier nie. Hona le ko di simologang teng. Daar is iewers waar dit begin. Re bona Jesu Ons sien vir Jesus a kena mo di-training tse dingata. Ons sien Jesus gaan in en uit die howe. Ebile re bona Jesu a tswa mo di-training. Ons sien Jesus gaan uit die howe. Ebile re bona Jesu Ons sien Jesus, a tswa Gabata a ya Golgotha. hy gaan van Gabata na Golgotha. Re bona Jesu Ons sien vir Jesus, a le kgotleng ya Pilato. hy is voor die hof van Pilatus. Jesu ka nako eo Jesus op daardie tyd, Pilato o hodimo. Pilatus is hoog bo. Empa Jesu Jesus o tlase. is onder. Re bona Pilato, Ons sien vir Pilatus, re bona Caesar ons sien vir Caesar, e le yena ya laolwang ke Maroma. hulle word gelei deur die Romeine. Die Romeine het ook genieuwd van Caesar. Baroma, hy mense wat daar is Caesar. Empa ha re dutse Gabata, Maar terwyl ons in Gabata sit, re bona Jesu a tliswa Gabata. ons sien Jesus word gebring na Gabata. Empa makgotla a Jesu a tsamaile. Maar die skare wat saam met Jesus was wat geloop het, Jesu o ne a bolelwa what to do. hy was gesê wat om te doen. Empa ha re tsaya re tlisa ho rona taba ena. As ons dit neem en ons bring dit na onsself toe, Dikgotla tsohle tse Jesu a fihlileng ho tsona. al die howe wat Jesus in was, There is a principle of law e buang ka ditlhoko tsena. daar is 'n prinsipaal van gereg wat van hierdie howe praat. There is the principle that was applied in this house. Prinsipaal wat geplaas was in hierdie howe. Ka senakedi ha ba bitsa bane. In Latijn, as hulle dit noem, dan sê hulle, Audi alteram patem. dis wat hy sê, Hobane e ne e dutse lehlakoreng le le lengwe. maar hy het op een kant gesit. Le predicti ha ne etsiwa. Toe die bevel ook uitgegee was, E ne e shebile lehlakoreng le le was lengwe. dit aan een kant uitgegee. Empa Caesar re mona le yena a le captured. Maar ons sien dat Caesar is bevangen. O etsa dintho tsa sa di batleng. Hy doen dinge wat hy nie wil doen. But only because he wants to please the Romans. Net omdat hy die Romeine wil tevrede stel, O etsa dilo tsa sa di batleng. doen hy dinge wat hy nie wil doen. There is a danger ho motho ya captured. As 'n gevaar met iemand wat gevangene is, Because how sebedise your mind. en jy gebruik nie jou eie gedagte nie. O sebedisa
kgolwa. Dan moet iemand wees wat losgelaten wordt. Ha Brother Jamini a itukisa. Terwijl Brother Jamili opgereerd kreeg, Jesu morago ga makgotla ana. Jesus draaide over. Pilato wa mo golola. Pilatus wou hem los. Empa ntse ha ke bona molato monna Hij ona. zei dat er geen fouten is maar niet. Empa wa mo golola. Maar hij maakt hem los. Pilato o maemo. Pilatus is er omstandigheden. Ahore, there is no turning back. Daar afwet is dat ik niet weer kan terug. Jesu ha fetsa go golola. Nadat hij opgeschreven is op rot. Watswa o kena tseleng. Hij gaat in die spad. Tsela ditsang via Dolorosa. We gaan in die pad wat genoemd wordt via Dolorosa. Empa via Dolorosa yena. Maar hier die via Dolorosa, Ha ba hlalosa bangwani bari. als er een verbeter die schreven daar zeilen, Ke tsela ya tsotlego. het is die pad van zwaar krijgen. Ke tsela ya tsotlego. Het is die pad van zwaar krijgen. Re bona morwa o modimo We zien die zin van God. o tswa kerekeng le Antonio Fortress. Ik kom in die kerk van Antonio Fortress. O ya kerekeng le Holy Sepulchre. Ik ga naar een andere kerk genoemd. Empa bakwani ha ba fana ka tsela yena. Maar die schrijvers, als ze op jullie Jezus Christus. Ba re Jesu o tsamaile 14 stations. En dan zei Jezus het 14 staties genoemd. But allow me today Maar laat me toe vandaag to go with you into these stations. om samen met je in die staties te gaan. Re bona Jesu a nka sefapano sa hae. Zie Jezus neemt zijn kruis op. A kena tseleng e yang Golgotha. Gaan naar die weg waar leidt naar Golgotha. Re bona Jesu Zie voor Jezus. a sa lwantshe the system. Hij bekleedt hier die systeem. Gobane wa etsahala Maar dan kan het gebeuren dat for the system die systeem to oppress you. om je te Wa verbranden. etsahala Dan kan het gebeuren dat for the system die systeem you kwale molomo. om je mond toe te Empa Jesu ye Jezus. o kwetse molomo. O nka sefapano sa hae o kena tseleng. O kena tseleng. Gaan naar die weg. One thing that we must know, Dit is wat ons moet weten. we don't choose our problems. Ons kiest niet onze problemen. Gobane mathata a ifihlela fela. Hier bedacht net. And we don't shift our problems. Ons kijkt ook niet onze problemen niet. Empa re tshepa Modimo mathateng a rona. Op die Heer en ons problemen. E ka re ke a utlwa Jesu ha le sefapano. A jabile sefapano sa hae. Wijs de kruis draagt. A bua jwalo ka Mosotho a re. Praat soos die Mosotho as hy sê. Le ha e ka nkimela dumela o ntshase. Gobane mathata a rona Maar onze problemen. re a jala re tshepile Modimo. Laat het bij ons die Heer vertrouwen. Jesu a nka sefapano. Jezus heeft zijn kruis opgenomen. Wena o nka sefapano sa hao. Neem jij jouw kruis. You blame people ka ba. Als jij jouw kruis Batho ka sona. dan neem jij die mee. Neem jij die mee. Empa nako ya fihla Maar daar komt het tijd. hore wa hlokahala Maar het moeilijk is. hore o shebane En je moet kijken. le ditaba tsa hao. En je staat. Ke ka moo Mosotho a re, Je moet die Mosotho ke sê. ka o sheba mahlong, Die vijand in de mond. o tla di fiela. Laat die vrienden op. Gobane wena Want jij. wa tseba hore Je weet dat. Modimo ona Jullie o na worden. le wena. Ke ka moo St. Francis of Assisi En toen kwam St. Francis sê. ka thapelo ya hae Zijn gebed. a re nthuse Modimo Jullie helpen. ho amohela dintho Om je hulp te aanvaarden. tseo ke sa kgoneng go di Dat fetola. ik kan aanvaarden. Dintho tse ding Alle dingen ra di amohela. aanvaarden. Jesu le yena Jesus work. Jesu le yena Jesus work. o ile a amohela En aanvaarden. sefapano sa hao. Zijn kruis. Empa ha ntse a tsamaya Terwijl je probeert. a fihla stageng sele Ik kom je daar eens. sa morao Jij staat. ba pele le lehobo. De Bijbel zegt. Jesu o Jesus. ile a wa Ik gevaar. gobane sefapano sena se ne se le boima. Was zwaar. Wa etsahala Probeer. hore le rona Dat ons work. maphelong a rona Ons geven. re ewe e
Wonderful. Become my angel. Hard work and protect. I'm like dust. I will rise. You might not have. My mouth ticket. My mouth ticket. That old woman, I am a Tata Sabat. Upward, Unkuya High, it doesn't matter. But what touched me, certain cabinet, Kimafupakuye, I'm happy, little Pukisan, Impact of Affair, Little Bond, give us a fella, because of your presence, your heart, your presence is so important. The one that just over here, and I'm saying, Udula, Bakuna, but be there for one another. Just be there. Just be there. Until alles soll kommen. Man will auch. Anzeta Maya Jeff. Ukopona Simon. Simon was singing. By believing. Just to have somebody. Simon. Anafakan ke Jerusalem. What the Bible somebody just. Bible on the tree. How you Legen an der Hand und auf du sagst, dass der Papa noch der Hand, was der Outsider, schön, an du sagst, wenn du hart du lässt, super du hast hier liegen, an du will auch nicht, just so, Simon, c'est Papa noch der, c'est oui, un papito, un Simon, an du sagst, yes. Just so. Hurry, hurry. Hurry. Autant faire ce papa nous sait.
tsamaya ditlhakong tsaka. Look and make it good. Dintho tse ding gore re di kgone re tswa ka o tsamaya maotong a Jesu maemo a dumela a sa dumela re tshwanetse re tsebe gore Simone ona a ne a tsamaya go thusa Jesu empa maemo a ne a mo koba go thusa Jesu dintho tse dingwe jaaka baruti Yesu empa mathata a re pateletsa gore di kene a re pateletsa empa gore re di kgone ntho tseno tshwanetse re tsamaye dinakong tsa Jesu ha Jesu ntse a tsamaya o kopana le mosadi ba re ke Veronica lebitso lena la Veronica le bolela gore true image ke lebitso le re kopantseng Selatina le Segriki gobane Vera e mena gore nnete Acom e mena gore the image the true image empa Veronica ha a dumela Jesu le ene wa fitlha ho yena maemo a dumela a sa dumele a dumetsa thuso a dumetsa thuso Baebele le re a ntsha lesea a phimola Jesu a mo phimola madiane a mo phimola mafufutso gobane modimo ona o ne a fufulele o ne a kgathele dintho tse ding mo maphelong a rona re a hloka go thusana le ka re ke a motlwa Veronica le conversation le ape le Jesu a re ke a dula bohlokong ba hao jwale ka mme jwale ka mosadi ke a dula bohlokong ba hao wa hlokahala le support-ang le ba kereke ha bona le mathata ke kgomo ya hana o file ho nna gore theo tla to be there for one another. Baebile le bala ya re Jesu ha ntse a tsamaya tseleng ya sefapano o ile a wa hae stage 7 and stage 9 sa re bolelela gore Jesu o ile a wa habedi le gagwe empa ha ke bua taba ena ba le ba utlwa ke hopola moprofeta Mika ha buang o se tsele ka nna wena o rasane ke tla bua hape But
empa ba go mabana Maar hier doen we bijna. ba le ba sa Je tsebe zit er weer. ha ba beya Jesu Als we voor Jezus zitten. ba mo kokwamkela En van sprekers en mo kracht. sefapanong Op die Christ. Bibele e re Bijbel zegt. ba ne ba khuba Hij werd gediend. ba ne ba ratile hore Hij werd ingevierd. ba khuba metsi Hij werd opnieuw. kgosi ya tso Voor die koning van ke die ka mo Pilato a re a na kwetse a re kgosi ya Bajuda ha ba mo tsabare wa mo ke kgosi tlosa ntho ena o bane motho ona ha se kgosi Pilato a re ho bo seo ke se kwadileng ke se kwadile sefapano sa Golgotha ke a bona the paradox of the cross Ons zien how dat is aan die Christ. re bona lefu Ons zien die woord le fana ka bophelo wat hier gebeurt. re bona bohloko Ons zien bo tlisa thabo het lidmaat. we see curse Ons zien die vloeken bring blessing wat een zenuwen veranderen. we see shame Ons zien schande bring joy wat groeit. empa Jesu En Jezus, mo tseleng ena hierdie pad ya sefapano aan die Christ. Bibele re bolela hore Bijbel vertelt ons dat Jesu Jezus, ha ka bua hij bliksde o na di me Hij was stroom. e re bolela hore Hij vertelt dintho ons tse ding sommige ha versen ra tshwanela ho bua re tshwanetse re thole ke ntwa tse dingwe ha e se tsa rona gobane modimo ona o tsamaya le moo o tsamaya ntshang dintwa tsena di tlang dintwa tsena di tlenna ke ka moo bopakari modimo ona o re fa matla ha le teng e ka re pasika eno e ka ilo batla Denk of op jullie pasjes kan gaan zoeken. the presence ya Die modimo tegenwoordigheid van God. gobane gobane ha modimo Maar Jezus is tegenwoordigheid. go tla re thusa hore Hij ons helpt. re phahame Hij ons opstaan. ntho e re tshwanetse re e tsebe Dit wat ons moet weten ke hore is dat le ha re le badumedi alles ons christenen. ha e se hore pei ha e ka tla ho rona Het betekent niet pijn gaat naar ons. pei ya tla ho rona Pijn komt naar ons. bohloko ba tla ho rona Zeer komt naar ons. re a lemadima Wordt ons zeer ke gemaakt. batho ba ba phelang le bona Mensen met wie ons re a samen. lemadima Wordt ons zeer ke gemaakt. disebedi tsa bona Deel was van ke binnen. ka moo Jesu le yena Jezus woord. o ile a botjeiwa Hij was ke verlaten. motho ya tlang le yena Van ieder se kopolo le temo le bona ra botjeiwa ke batho ba phelang le bona ra botjeiwa ke batho ba kgobamang le bona re phelang le bona ra botjeiwa ke batho bao re phelang le bona Met wie ons Dit is samen. van je. Jezus woord. o ile a botjeiwa Hij laat ons verleiden ke batho aan mensen. ba tsamayang le bona Wat zijn het ongeveer? Jesu hona jwale Jezus nou, ha ba mo tsale een hemel, ba mmele een plaats, sefapanong een plaats van Bibele e re Bijbel zegt, Jesu Jezus, ha a fihla hoe je aan zien Van op Golgotha. ha modimo the stage is changile jwale Die staat hier nog voor ha aan. le ka batla Toen een ke le kabata, tsona le modimo Pilatus was er. empa ga fihla Golgotha Maar dat was bij Golgotha. Jesu o ko modimo Jezus is empa Bibele de Bijbel e zegt, re bolelela hore Bijbel zegt, Jesu ona Jezus o ile a rapela gebeurt. Jesu ona Jezus o ile a rapela gebeurt. Jesu ona o Jezus ile a rapela gebeurt. re tshwanetse re tsebe hore Wat betekent dat? Jesu Jezus a ne a rapela a ne a batla communication le ntate wa hae le rona jwale tsela ya sefapano ya re bontsha hore re a tshwanela ke ho buisana le modimo ka tshepelo Jesu sefapanong o dutse Golgotha empa mantswe ana a sefapano e ka re le ka tsamaya Bibele e re ba ile ba kgobama ba kgobama ka mangwele ba mo kgobamela ba mo kgobamela le rona a bo mo kgobamela ba sekeng ena Jesu a bua ka lentswe le legolo a le sefapanong badadlameng Jesu a Jesus zegt, amen Amen.
Let us now find our scripture reading Ons wil nou ons skrif lees from the book of Apostle Luke, in die boek van Lukas, Apostel Lukas, chapter 23, hoofstuk 23. and we shall read from verses 33 to 34. Ons lees vers 33 en 34. The book of the beloved physician, Die boek van die geliefde dokter, Luke chapter 23, Lukas hoofstuk 23. verse 33 to 34. Ons lees in vers 33 en 34. Aramandele somoyo somoyo. Kom ons luister wat die Gees die gemeente wil sê. When they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right and the other on his left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Toe hulle by die plek kom wat Kopbeek genoem word, het hulle al daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter en die ander aan sy linkerkant. Toe sê Jesus, Vader, vergeef hulle, dat hulle weet nie wat hulle doen. Amen.
pray. Or is it start? Dear Lord, comes the hour for us to witness the practicality of your teaching. As we enter into this practical class to see as you demonstrate to us your teaching. May the words of my mouth and the meditations of my heart be accepted in thy sight. When I Jehovah will be towards your I will be told more than about the Jesus of Christ again. We are on top right now of the mountain. Ons is bo op die berg. And Jesus has carried the cross successfully En Jesus is placed it as successful. till this far. Tot hier. However, now it is the time for the cross to carry Jesus. Dit is nou tyd vir die kruis op Jesus te dra. And allow me to say to you, everything is going as planned. En laat my toe om vir julle te sê alles gaan volgens plan. Mission crucifixion is running as planned. Die vision van die kruis gaan beproef sodat dit Everyone deployed is executing their task meticulously so. almal wat gekies is om deel te wees van die werk, doen hulle se werk presies. And yes, the nails are in. Die spykers is in. The cross is lifted. Die kruis is opgelig. And this is the final straw En dit is die laaste of the life of Jesus. van die lewe van Jesus. Allow me to say to you that everything is going as planned. Om vir te sê alles volgens Now comes a deflection. nou kom dit terugkyk op 'n werk. And it is a En surprise dit is 'n verrassing to the soldiers vir die soldate. that Jesus now does not cry Jesus weet nie for himself, vir homself nie. but he cries Maar hy weet for them. To them, vir hulle the cross means death. die kruis beteken die dood. Baya bulala uyes. Dan vir Jesus dood. And unfortunately, Ongelukkig according to their plan, volgens hulle plan. this is not a plan. Dit is nie. For the Romans, Die Romeine the cross means death. die dood beteken die kruis beteken. But to us, Maar vir ons those that are born again, wat it marks the pinnacle of our salvation. It marks the everlasting life. The former, secular alifu. This marks now Dit merk nou the birth of an everlasting grace. die geboorte van ewige genade. And at this moment, Op hierdie oomblik, when Jesus looks down, Jesus afkyk. he sees Hy sien a nation 'n nasie that is dancing wat dans with sin. met sonde. When they think As hulle dink, they know what they are doing, hulle weet wat hulle doen. Jesus sees Jesus sien a group of people 'n groep who mense are in a toxic relationship wat hulle with sin. onbewus van sonde. And Jesus finds it En Jesus vind dit right reg to pray. om te doen. Praise God. Praise God. And he makes a prayer of salvation. Hy maak 'n gebed van verlossing. Allow me to say to you, Laat my toe vir julle te sê, this is a dit prayer is 'n gebed of unmasked love, wat kom mercy, onverdiende liefde. and goodness. Genade en hoop. And this word, En hierdie Kaparana Kapeloye, hierdie gebed Ipataka Manche, as a prophet, Sakila Saye, give a prophet Isaiah, Salaam 53, and Raman Tikia, Bona, Tikira, to intercede for the transgressors, for all Malakante, and was
got access Die mensen wat niet werkt, to Lungana, laat Amazulu. Oh my goodness. At this moment on the cross, Jesus is standing in the middle of heaven and earth. As the earth prosecutes him, the heaven opens. And when he looks back, he sees us dancing in sin. Over and was sick infesa and and he told us. Alright. And he uses these words, Father, as an attempt to tap in the fatherly character of God. Praise God. Allow me to say, as he sees us, as sin is killing us, Watata is more to take our case and elevate it to God. I did not get it. Mountain Lemato. Allow me to say that Jesus, as he does this prayer of petition, he approaches God like the as angels of waxing dust to humanity for Sokuba just like the his body is an exhibit. As he carries on his shoulders this cross of shame, he thinks of us. He thinks of us. And this is the depth of disgrace that our sins put Jesus to. Allow me to say to you, when he uses these words, they do not do. Jesus is saying, and I can imagine, you should remember that this group of soldiers are sent by the Chief Justice of Rome to execute the sentence. The highest court of Rome has found Jesus guilty. And now there is nowhere when the highest court has proclaimed the sentence that they can miss it. So they are convinced. And now they get shocked when Jesus says, no. I do not do. Yes. They do not know. Remember that this is a church. Rome is a church. Every Sunday, they think they are doing everything right. Can't you know? The sin is in the system itself. Hallelujah. But the biggest duty, the time over the entire government and authority. And when he says they, he includes everyone. Not only the chosen. For all of them do not know what they are doing. Sometimes you stand up, you think you know what you are doing. No. You don't know what you are doing. Because the church is persecuting the owner of the church.
And he puts all of us into the same basket. First of all, he puts all the sinners that are ignorant of their actions. You will remember Sunday, there were those who were singing Hosanna, but today they are choosing to ignore what they were singing yesterday. They are following the way. Jesu wanatenda leo. Jesu utenda. Both I can see a sponsored sin. You know a sponsored sin. A sin that you do because of my level. You are forced to do it. A sin of survival. Masoya. But because the system says do it, finally, he includes those who commit sin intentionally. Those that know that what I'm doing is wrong, that they do it. And in this sin, he covers Judas, who denies him. He knows him, but he commits sin. He includes Pilate that found no evidence where, but he did. And so Jesus includes him as well. Jesus, in his forgiveness, he includes those who act. Finally, I'm finishing. Hallelujah. This forgiveness includes those that have already committed sin. This forgiveness includes those that are committing sin. And this forgiveness includes those that will commit sin later. And finally, Broadville Society, it is my prayer that when Jesus makes this prayer, he is found in each and every one of us. His forgiveness finds us on the way out to say, is on us. This prayer is an invitation, a taste of righteousness. It will be and so, in this Easter of 2026, I pray that each sinner in this room comes back. For the prayer is prayed, and the answer of the prayer is with me and you. One thing, and the answer of that prayer is found there. May you return from your sins. If you are on the way of committing sin, go and walk. Go and walk. Go and walk. Go back. I
Amiso. Amiso. Miso. Miso. Pleasing to you, O God, my rock and my redeemer. Miso. Now, in his book, his final journey, My New Beginning, Max Lucado writes 40 reflections on the passion of Christ. One of them is 2 thieves, 2 crosses. Ons is op die hemel van grondgoten. Jesus had tussen 2 misdadigers. Die Bijbel gee nie hulle name nie. Maar net 2 misdadigers word genoem. Latere christelike geskrifte, nie deel van die Bijbel nie, het vir hulle name gegee. Dr. Gloria, hulle Dismas en Gestas. Kom ons dink vir 'n oomblik aan die toneel. Jesus is 'n ondraaglike pen. Spykers deur sy hande. 'n doringkroon op sy kop. Sy liggaam geskeur en bebloed. Mense spot hom. Soldate verdeel sy klere. 2 misdadigers. 2 skuldige mans. Verwerkte mans. Mans wat verkeerde keuses gemaak het. Gestas, die onberouwvolle Noah. Hy spot met Jesus. As u die Messias is, red u self en ons. Dismas, die goeie Noah. Iets verander in sy hand. Jesus, dink aan my, wanneer u en u kon